Allahumma sholli ala Muhammad. Ring bini ni kegempang masuk surga. Mantar sampean setaja apa masuk surga ki. Kanjeng Nabi ada bu sini kah? Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalatil jannata min ayyi babin sa'at. Ring bini empat ni kor gelem elaksanaki kor empat gelem ekalakoh bengla benges warga ni beda petok sampian masuk dari bengla bengkak di ma abis saus sepenting empat ekalakoh sampian masuk warga dari kak di ma saus empat idza shallatil mar'atu khamsaha sepenting sampian aja gepejeng selema wa shamat syahraha apa sa bulan Roma wa hafizat farjaha di andi ing jaga mun andi mun andi apa saya jaga wa ata'at zawjaha atoro lake mun etoro mun esoro toat mun esoro bagus wajib atoro keng make lake mun atoro coba sampian tak wajib atoro empat karobuk empat bajang pasah aurat lake aurat pasah bajang tangkan caring lake di banyak wajib nafuk empian zakat tak wajib sewajib lake na ini mah bener bini wajib majer zakat cek lang kene wajib majer laki bener haji empian tak wajib kecuali bisa lake pejeraki pah etorok kalaban aman ongke ke Mekah Jumat tak wajib Arafah ntar ada kanda sementara Jumat nih kamu ada kanda nih ke Jumat tak oleh ganjaran Jumat nih kakak mun bedes ada kanda tak oleh ganjaran makanya khotiban ongga kan beda pengumuman dari Bilal idza su'idal khatibu 'alal mimbar wa khatab fala yatakallaman ahadukum wa may yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'atalah ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah mun khotib ongga ke mimbar tak oleh beda ada kandah sampian mun ada kandah sampian sia-sia mun sia-sia tak oleh ganjaran Jumat saya seakan ketika bejeng Jumat khotib maca khutbah ganjarna gemedek sekali maka tak langkong kek lakean mun sampian di masjid nemu nak kanak kini agaja empian tak oleh bangun cak akan decong tak oleh ganjaran ya pada tak oleh na benempian bahkan pada akan de maka mun nemu nak kanak kini akan decaran senikah paham ya tak oleh cak kan decong cak mun senikah empian pada tak oleh ganjaran maka cara nak sementara ring bini mun epa Jumat empian tak kira ambu sakale kawan ke macam khutbah wah siapa lek sate semacam lek anang gak misnari lek si kemah si genteng si mentuk ke si dogi tira oh iya lek kakang jual mbak mari mintang kok du kali keng burung kok jadi mun empian epa Jumat nih empian tak kira tertinggi dengan ki khutbah paling kena kan tak ambu sakale empian nih kewajiban cuma empat nih bukti cuma empat bajang fardoh pasah fardoh sunat empian pala kengkek sengkana tak usah bajang sunat tak usah bajang sunat tak usah lah minta sunat na selake aduh maksud tak ala ko kasunatan ka selake enggak apa mun selake dateng rumisem neka termasuk ring bini saya aja ke kasunatan ka sela si ampocong merocong mun jadi ring laki bu ring laki ini kalau perlu orang bini ratin mak kita ratin korma seneng ini kejembar atau mau kita lakuin dan langgar atau mau boleh dan jeding deh ya gila kok mun karo mi semning du kali kilo gila bu lekeng mun dua hari tak ambu sekali bekot kake Allahumma sholli ala Muhammad napa nyanyi napa oh India yo
Ayo rekam kabeh kalak HP ayo. Ayo. Ayo pah mangkat mayo tuh. La 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 la. La 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 la. Yalla. Empian minta ngunceng Irwan, mi ngunceng Holil Yasin, Bu. Cek repot di nak depan genteng wah yonceng deh ya. Penasaran? Ternyata kini Allah titi sentar keng penasaran. Pan kuda lebet iya kene kok. Benih masalah kene raja nafuk. Tapi odiing. Bah, maksud tah. Le maksud tah kula ben sampean ibri umur barokah nikah alhamdulillah. Benih masalah urusan kene raja. Ti nama kene kur odi. Ibri ilanceng umur. Amin. Daripada ilanceng umur. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin, empian korempak ni bisa ngalako dukhulatil jannata min ayyibabin saat masuk swarga dak kabeng labeng swarga sekam mak saos menter ahli swarga kabeh. Amin. Bade situng kalakuan secung kempangan polemik Kanjeng Nabi debuaki idza matatim ra'atun wa zawjuha radin anha dukhulatil jannah. Mun bade orang bini mateh selake atin ridho ring bini ni langsung masuk swarga. Tero tak tero? Mun beda orang bini mate selake atin ridho artinya si bini tak la nyala otak bemakila nyala mari minta sapora ke selake mate si bini dalam keberadaan selake atin ridho dukhulatil jannah orang bini ni bakal masuk swarga. Tero? Ya mate. Lah hadis saya bini mate selake abini boleh punten reng laki ni kama reng laki lok sani kakabeh bu buni pah reng laki kapan si bini mati pah bini boleh keng rang senemu angak ni karang karena reng laki ni kasi banyak si bini kilo mati lah abini boleh gula punten gula ni termasuk reng laki istiqomah ikatan suami takut istri di rumah gula soro tapi cak gula enten bu soro gula hak lillah soro gula beda kanca kecompok amakan bini dua gula nyampit pahi koca bini terus lah bini boleh empai lah ngebempung kanai kok nyungut boleh gini aja nyari kisah beda aja bu adalah bakun Allahumma di bawah nyurno di bawah kata manan ria ampun nyurnoan di bawah Allahumma sholli ala Muhammad on mentar pada detik orang bini ahli surga kapingki amin Allahumma dan insyaallah ketika ajunan nikah ampun bagus ke nikah nomor situng anak sampean bakal bagus ring bini nikah mula bagus putrane bakal bagus anak nikah tak ron kalakeh tapi anak nikah ron ke bini ron ke sampean anak apa polan embuk nikah sengandung sengang bulan nyusuin selama 2 tahun pah nak kanak kini nikah peratin dan nikah kembuk bini ke bapak jadi mun ring bini lah bagus ahli ngaji ngak sampean insyaallah ring namirane kemudian putrane bagus kabeh amin mun ring bini bagus nikah insyaallah laki sampean ahli ibadah amin. Apa napa sebab? Karena orang bini nikah pasti di lembab masalah ibadah ki lebih ajagan timbang orang laki. Ring bini nikah sibuk buk. Keng ten kula yakin hakul yakin mun sepuh sing ngiding kada tak kira ring laki tapi ring bini. Bener. Sampean mun ngiding kada selaki cegai, selaki cegai. Kimpian bah ngucak mun kok tak nyegen ketang laki. Ngamuk mun dicegai, beni ngamuk ring laki nih kebuktor kadang mun ngecit ampu asilat. Ampu de ya. Maka namun nyegering laki cek nyegei bagian atas tekok kening papiar mbian. Cara ndak remah sokona gundek. Mun sokona makin ngetampen kan tinggal nyorot lopot kan ki.
So kono ngudek jaga. Mun so kono tak jaga ngele ke betesa. Jaga. Mun betesa tak jaga po kang ngateku. Insyaallah jaga. Apa? Orang ngajaga, orang. Mbian cak coba prasangka deh iya bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu akhirnya sampean menter istiqomah di dalam kefokusan, menter terus bagus, menter terus selamat, menter terus fajrah. Amin Allahumma. Pon, pian lemar ibahas selamat, makin tori abahas almarhum Bapak Haji Tosam. Almarhum Haji Tosam, makin ampun kenging saibu are hadirin. Nggih. Haji Tosam gak ditu makin ampun islamati parloten kula mada pak sepertama orang sete ni kehu keng cuma ngale tempat makana Syekh Abdul Aziz toman adabu innama khuliqtum lil abadi wa innama tankiluna min darin ila dar manusia ni keng cuma ngale tempat dari situng kamar ke kamar lain dari situng alam ke alam lain Bapak Haji Tosam nika makin beda situng alam se alam ni kenyamana alam barzakh. Alam barzakh ni kapadang kapila kona orang itunya nikah. Sampean andi epak seteh, andi embuk seteh, epak ben embuk seseteh. Oh ning dek kala kona kaula ben ajunan. Malak epak ben embuk semate nikah, ben malam Jumat mule ka compok kula ben sampean. Cepon serah Kanjing Nabi seadabu, Kanjing Nabi adabu senikah. Inna arwahal mu'minin ya'tuna fi kulli lailatil jumu'ah yakifuna bihada'i buyutihim wa yunadi bi sautin hazin ya ahli ya aqaribi ya man sakanu diyarana waqtasamu amwalana hal kana minkum min ahadin yadhkuruna irhamuna wa la tabkhalu anna qabla an tasiru mislana. Orang sampun mati nikah ben malam Jumat mule rona yakifuna bi hada'i buyutihim mancing etrep-tep na Roma ribuk trep-tepan apa trep-tepan trep-tepan cepon orang Mekasan trep-tepan bahasa na lain kanto trep-tepan Mekasan trep-tepan jan kesumenep jan nibenian bahasan kuliah kayak jajan tore ke sambil cel kocel pecel kocel jang kula ternyata sorogu gengku tore ke sambil cel kocel cel kocel Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi orang mati ini kapan malam Jumat mulai ring sepona ajunan selake ring sepona ajunan sebini sesete pen malam Jumat mulai ceng menceng ya ada yang tertepan nikah mangka nabi orang kau dalam bek mun malam Jumat tak oleh akeja mun malam Jumat tak oleh akela hak jarahaken mun malam Jumat kau tu ngaji mun malam Jumat tak oleh tulingu di ITV bahkan mun malam Jumat bi orang lambek tak ibeki akemi tertepan lambek zaman kau namun akemi tertepan lambek lampu tak masuk tak andi jeding reng nami rari lambek tak andi mun kayak tabuk ningkong ke tengah talon do lambek kapan ningkong cocok lalang di baba bener tak mungkin lemak mur peroma andi jeding peroma beda WC nah bahkan mungkin WC beda ilmu kamarah mungkin beda WC ningkong beda WC toju keng mun reka di dalam reng sepo hadirin makin WC toju pakun etengkongi buktena bagian po sepo na mungkin kapan umroh ke Mekah hotel kasakan WC toju kapi kan acap sandal di atas na dua tanya aki ningkong ba iya cong aji WC toju ba pora Allah lo meto mon toju na mon malam Jumat tahun le kula benajunan gajah hadirin apa benembuk saya mati ni kemule ada tandaan paku wajah bunah wa yunadi bi sautin hazin ya ahli ya aqaribi ya man sakanu diyarana waqtasamu amwalana hal kana minkum min ahadin yadhkuruna irhamuna wa la tabkhalu anna cong siapa sebeda ilmu Roma kaki beda seengak kang kok semate nak iya fa innana fi husnin tawil sengkok beda tempat susah tak remare
kakek satia ruwet leku beres nak kakek satia susah deku agila engkau si ruwet sampai satia tak remare irhamuna sadeko cong kani serde cong kebeles cong mangka nabi orang kona malam Jumat lambe tuli terater kocak rebe apa rebe semate rep ngarep dari bebe